durung tetes titiang ngrasepin pawacana udah beli bagus sesunan di tiang durung di tiang perside ngeresepang minekadi atur wacanan beline punika beli mina bengawe koba yen tani wang antuk di tiang beli menawi do di tiang ngarianang pikopet pikayunan beli nekadi mangkin beli bakti na beli ring narapati yen buat baktin beli majeng ringsang kerebing jagat punika beli saren tanah titiang ibu mangnanetan kasengguhang titiang ngarianen pekayunan beline ibuk miwah marme punika beli kebawasan sating laki mangdane nenten titiang puniki kasengguhang nenten satyang rapi ring angan beline beli baruk tanah syarat pisan wantah kayun beline sane buatang titiang mangde galang apadang yakti mana titiange beli mangde kuning ring paundu mangde pasti ke titiang uning ring paridab-dab inggian pikayunan beline beli deluang bisa ngombar ngulayan punika daler mandetan kadi sinonggane mangulayang kayun beli ring padewekan titiange beli mana titiang sareng beli cekadi atur titiang sanering ajeng mangnedan marme minekadi manah titiang ring anggan beline beli jeron dewa ampuraya sakewanten ampura beliring sajeroning titiang
maturing angan beline beli. Adeng cecang kriman ngawe sampune usan minakadi atur rabendane haris ne mangkin kecawis uduh adi dadi adi macangkriman kemat kayun beli ring adi wiyakti sesingidan pisan punike adi mate tujuan utama. Nah pamekas jani apang pedas adi uning ring tetujuan beli sanidahat mau utama adi patut adi mangiceni wanta patut sehananing pake wah beli tuah adi ane ngarianang titi pengancan pang persidengan beli memargiantar dengan adi ngembak kemargi sane patut semalike mangde perside margi sane antar pitujuin padewekan beli niadi apa ngado tut beli yang subuh amunto dadi lagas batis beline mejalan risa jeroning beli lakar melaksana adi maga boke jagat nusa adi dua reja adelen tetujon beline wanta titah ide sang Prabu beli lakar kemu magegebo ke jagat nusa tu adi nyuwun pikayun sang Prabu di benengan jani tuah patut nyan beli adi nampi nyuwun pikayunan ide sang Prabu dengan adi merajaya Prabune nganusa mangdet seda mogi wastu persideban beli ngasoran sang madag agung ditu di jagat nusa yang adi keapti jerone ngejure apang dayangan utang sudarman patut beline apang kasidaning manut pengabden beli jua ring nganggang adine adi jalan adi kertian
persidenyan beli menang di turirangan gane tu adik nah jani pinunas beline sing jadelen adi ane barang ngeras di tiang pemargin beline adi sampun ayo kaler miragi bawa sengan riwawu asapunike dane ayu kaler sampun pastike mungguing bebawasan rabin dane anda bawas dane yen sapunika beli sampun antar antuk di tiang ngaresepang runtuh paucanan beline beli ada marmo saja beli Mangdone tan marmo minakadi palungguh beli ring pikayunan durus memargi beli wireh titiang saking rian tukan di tiang madewe eloh rabin beline wantah patut uning sepemargin beline beli akadi ida dia kamantili titiang gumanti pacang nulat minakadi kayun ide dia matili beli purun ring beli titiang wantah satya ring angan beli ya diastun je titiang ngemasin permana utawi ngemasin padam beli wantah pati angin ngalebur titiang wantah nekeng tuas beli ya diastun titiang mesati nyeburin geni punika wantah anggen titiang pangeleburan manah saja tene beli ngejalang malering erat duwi satia mangdane perside mucehang punika malan ring jagate punika wantah tedas idep titiange beli satria jati nekat
satriane kebawasan binih utama beli wiakti patut punika jujur ne mangkin beli ngiring kada badabang beli ngiring kadi mangkin medaki-taki mapi dap-dap ri sajeroneng beli jagi memargi mereka ke jagat nusa beli garjita sang lanang andika ares dua sajeng riantukan kadi asa punika kapireng oleh dane Gusti Jelantik wihak ledang pisan pikayunan dane saha ngamedalang pangandi ke ban-ban nah mula tua saja buka keto adi dia mati lima narastia yen kenehang beli anak bukai dewa rumah sat yukti ide manyerwadi kapining angan idewan nyena yang anggering gumi mula saja macikne buat satian adi teken padewekan beline dini rumah sat adi nyih nayang dijaga ti adi mula buah ganitan apan mula sutindih teken dharma sadune mawinan dia matili nyeburin api tuare jepun dengan adie dharma sadu nesu jati doning subuh pasti ke pesan kerawasan dharma saduniadi hane pesaja wah utama jati tu yang adi sangkan patut laksanaya di sajeroning trikaya parisuda pamekas laksana ento ane patut jalanang adi-adi sukane pacangga nahian subuh kedasaran ban patut ento subuh kerausang suka dan mewali duka adi munggah kemaring lila cita
kecina Turmaning suba kaunggahang ring ide sang meraga kawi dahat agung entu adi duka tanama wali ian suba luwung pidab dabe ditu di jagat nirbana tusing buen mai ke sekala adi rawa kawakas kesamangat kanti buen pidan je ento masih kesambat ring petak janone adi